Alright, it's a good evening. Karibu sana kiringi kabogea siasa narua tugite nambe kubuya siasa na mwerekera jwa mugongo tugitegera atire kuri na maendeleo maturene na kija gutina maendeleo maturene kiuthige siasa 2027 ni kiriko na ni tia siasa bakuibangania narua turi na munya kwatanira na bwana Kinoti Liongo ore aspirant MCA Igoji East. Karibu sana bwana Kinoti, onbeto akagumundarimi, karibu Meru TV. Thank you. Ni wega ni kwithira ndia yukire Meru TV. Rietwa mbitagwa Kinoti Liongo na ningukena njiariri Igoji East. Na undi no njiariri na ndakurira. Na kambuge oni ni mbere Burundi ni ndomete ndina bachelor's degree ya business management na nchoke buge kumanara gwetu Igoji ndi murimi na ninditete nguge mwanya na mwisho rambirigite kurita ya public ni kuthani constituency office manager na ra South Imenti nguge ndugurire na njira nene muno ndamenya challenges ira tubetu bethara bena ncio na ndaigua uni mbati kuthira ndi part ya kuthiria thina cia tubetu ati kwithira nkiaria kana ngi complain ora bangi bethera bagi complain. Okay, alright, ngurikanie mutegeri wetu tu live at Meru TV Kenya kiri mitandao yonde ya Kinande. Bwana Kinoti, okay, thank you nonto bwa kweya ende kiambata ni gwikwa kiongwa kira na kio akariba Igoji East bakaira bakirigira na ukiruta wandu bwaku kiribo na bo bakindete oto kuthikira indire nontu we witonyetie kiringurumani ishe siasa nontu kwenjire nyingi cia gutungatira mwingi eti akisiasa. Thank you mutharimi okaire ni kwithira wina unia jauju kiri muthikiri wa Meru TV kamba memba kethie mbere mugeni ogorobugu ni mbire mantegerete kuma ntere mwanya cia Meru County na kinya wa Meru County ndinachore kumenya ni bago stream live kinyana bari na area America na guntu kungi na mbwire ni wega mbuge oni ni aspire kwithira ndi MCA wa Igoji East na kira giatumire mpenda kana kira gitumite mpenda kwithira ngirwanira gitigiki kambuge mbere manti mtu mwana kiri siasa bwana mutharimi ni na mitonyire gatene ma 2013 2017 na kinya 2022 no ndari siasene lakini ndari ngithuragwa siasa oni mbuge utongeria muno te mbugu serve kan ni kenda kuserve kantu baku. Leadership is about people service ni mpumba kuo na gichunko mbuge oni kan bonete kwina thina andu betu miakera ndio bonete bathuranite miake mingi na services bati kuona na ndaigua oni ndona kwina ngap ichikaitite kineneaga kana mwanya juka jutite jukineneaga na andu betu kabetite bakithina gantu abeta bagitetheka gukurukira utongere na ni baturite baringite kura na baba ingi bao para kwikinya kwigota kaba kurura ninye kuringa kura ino ndo baringa kura ikaraga kubateria lakini narua ndenda kubera kana kubaa umiria akaribetu Igoji East yeni na umiria uteyuraga irega gukea thina ici tienu katitete ukinya mwisho chwachio na ndina mibango imiegama yauranga approach issues tienu ni kuimenya ino tutukuranitie na baugwi na gukurukira kinyangu gichi yakwa cia community cia naranditete kuntu mwanya ni mpete exposure imbegama ya kuumba kwandu maundu jetu Igoji East na muno leadership na ngera muno MCA ngugitia ore ikari ya mbere ni ku represent ku registrate na kinya oversight icho ndi kuimenya poega makuma imwaka zend lakini rambo bakuga neo the primary role kana nio mwambirio ni ku represent kwithira muno uri the voice ya tubaku na decision chonde iria oni Kinoti Liongo kathithia chonde ikethera iri to the interest of my people kana ikethera igitegera mauntu ja tubakwa na kuthithio
kathi ndina mikakati mingi ma iria mpenda mbere ma ni kwithera kagita konthe ngikonsokia antu bakwa mbere mbuge ecogist nene ina sublocation nyingi na location mugwanja sublocation nyingi na villages nyingi mbuge nkethira ndina development subcommittees kiri every sublocation ino ndo antu tumba kubalitira ngugi utimenyete kinya thina ciao ni iriku na kinya no witoka ukethira na ndi thina ire ukwenda ku fix kagitene kautio priority yao ku ni wega utongire boko bukethira buri people centered bukiba involvaga kagita konte kiba consultaga nikenda ukethira kwina transparency kiri utongeria bwakwa bwana Muthari. Sure. Na ukariria mantu yegia kai ende mbere torokera kiri kiongo kira kilomita nyongo kira ukona nikyo gikaya kuthithika akari ba ecogist bakethira bakiguneka ende kwina another large percentage ya aringi kura na boni mavijana manjenzi bali watuko kandi ena niba kwenda wigwa omutongeria nikireko akwira ababagirite bari gwanya tutu kwenda kwenda toimethene issues ikiarwa cietunya cicegere shire mustari jombere ni jareko kire beombebe yeye empowerment itone thirikari kibigia empowerment initiative igikuva ikimenerwa irashike nine basic CBOs and so on shire na mateta inde kiriwe madoni yaku yeye the state ya youth employment and employment in Kenya na kunyamara kwa mavijana bara waitorie barabara ni ya 2024 okinyire mogaruruko ni bwega bwana Muthari ni kiure kiu kambuge thina ya youth ti thina iri igoti yake iri ndene Meru County na iri ndene ya Kenya yetu urekari na choke mbuge ayuthi ni boinya yetu na youth bakara kumenyerwa na arwe ruju rwetu rukethera rwina thina ayuthi kagita gaka ingi na gitumi kinya kia baumira ku demonstrate kana kufuani the grievances kiri the government kamuge kaba yetwe ni batiki medene as in batikureto medene ara decisions ikuthondekerwa na ngitega ro ya MCA kwa riama ndenda kuga youth ni bakwenda bategeri ni all levels of government kana all leaders na tauni ndi nkienda bandura number represent ndene ya Meru County Assembly ayuthi bego to be specific nimbije bare akwe korora ninya baba ingi baone bakogwatwa ni stress ino ntuna ndi ngugire bakuthithia tene miunda ni ere kubagaira thaiji miunda kaitite kinyiaga na kinyangu giu ugategera antu babo babethi kwina mauntu ja maingi mono jara bakwenda na narua mbere nguru be na information yekukana ino ntu bwana Muthari mi kankwire antu baba especially kiri digital world baba tigana nabo bari mbere bwega and I appreciate that ko ore muyuthi wa 19th century ajukagwa te umuyuthi wa 21st century umba kumujukia imuyuthi wena mantu ja maingi lakini nkageria kana ndina mathugania ja uria muyuthi abati gutetheka especially muyuthi wegoji east uria na gitio gikinene muno nkumuromba akanthura twakinya 2027 lakini ri ni mbio ngwandi nayo ya muyuthi uju au niyo nkwenda gutonya nkwire mbere buru utongeria ti mono position kana power utongeria ni kwea antu direction na direction practical na tauni ndina ndina thina chia youth at my fingertips ninkumenya mantu jara ba ukurukira nambi ndi MCA representative wao in the county assembly mbere buru
nkamba gwita kiri formulation ya policies iria ire friendly to them, iria iko banga mantu jao bwega na ntegere mbone niko address appropriately. Mbere buru tuina youth bena kithomo kieguru, tuina bo bena kia gatigati na kinya kwi bo bari na kithomo kia nthiguru. O aria uri mu youth wa Egoji East o au ukinyire ndina mubango jwaku kiri mu youth ucio tena skill kambuge kithomo ni devolved especially giki kia vocational training centers kenda youth bagwa kana bagwata mudharimi skills tujiete ate ni kithomo kio bundi na hotea kithomo kio bundi na hotea. Thank you so much for that. Kambuge kenda mu youth ethera ena skills you nka tegera mpambe mbone kana nka make sure Egoji twina vocational training centers tia kugana kenda tu equip youth betu na skills jikuomba kutonya thokone kana meet the needs of the market. Kuina obo abundi ba maiga, abundi ba mbao, abundi ba ruji barapo tuita prabas nkamba kuhakikisha ni bakugwata those skills bau batena chio nuntu Kenya inarua skill ni necessary nanke ndakikisha bakugwata you then in the ward kuina gintu gitagwo ward development funds ira chiumaga ndene ya county na ira uni ngakikisha ni kuthithwe kana ni gukinya ura kwagirite project number 1 ira chionde iketherire Egoji East ngakikisha iri nenkero locals inuntu unemployment kwamba kumikab kana kumithiria tukamiambiria wale anthiguru na tukimiambiria wale anthiguru ni kuga atia ni kuga ketha kwina project twineo mbere buri ambe yandike locals beto barabara yau na bwana mutharimi ngakwira nkarite ndene ya Egoji East Ward na Meru County kwina gaps mbonete na nkuona ni gumpenda muno mbita kuchinja sheria ikoni ku implement project nonto project kwi gintu gitagwa project management fee kana gwembecha itumairwa ikenda project iran mbecha iria ibati kwithira igisakirweti kiranto barabarungamirite project yu lakini na ndigwe teuji etakau kuka unkamba kutigira ka kurekebishwa na at least project committee ire rungamirite abie kona kanyamu kurukira project iji nuntu ninjire mwe ya thirikari gukinya mashinani njoke kiri youth nuntu no ngukari a youth baba nkuga nkaba ngakikisha kwina vocational training centers ndene Egoji na kurio yambiritwe lakini itari gukinyanira kiri kiwango kiria ndingienda kuona igikinyanira nikiende serve antu betu then kwina youth bangi na bobe na skills already na ningugiba guchwana inya muno ayuthi betu ngugi ni nkaindene ya Kenya especially that wetaga white collar jobs hiyo ni reality na buni bu mabwa mantu no lakini kwina njira ingi na ndicha kugeria gwitethia na imwere jio unita mutongeria wenu Egoji East ngamba gutigira ninkwa link ya ayuthi na the county government and the national government no mwanka ndite ngugi na atongeria bangi county government yake itiomba gututethia kana utethia ayuthi betu no mwanka mbithire ngi collaborate na other stakeholders ikienda tugeria kunyia mantu jaja unemployment kingi nka encourage self employment ngatigira at least ayuthi ni bakomba ku access grants kumakiri state agencies kwina bodies nyingi muno ire jumbo batethereria organize into groups na bavo sport still ni devolved ngategera yetu cha betu na ituika tia kulita mbecha ituika ni income generating kind of income generating talents ntigire ayuthi betu ni bena platform tia go showcase their talent na kinyandete antu kuma home
beje bategere igoji east bone ayuthi betu ni ngibomba ku ni talent iri kujumba gwita at national or even international level. Okay, nkona mwerekeria kwe ontubwele butatu akenda kwithira kirithia ende vijana ba nibo bautumika muno bari ndaga siasa baitumika bari guns kana akora kwaragania mishamanyo ya siasa na bamunye ibakwa ngugi ciake thirikari ndikwenda ku mention names county ya Nairobi kwe bai ngugi masibitari na bari guns ndikumenya mtu bwae ikinyite rita in this dispensation vijana bautumika bai jeshi ya mzee timu tanoni yake ili ni groundine ndio mekitia ochama na mtubo waita mishamanione kwendera kwa vijana organize bale batatu barania de mujabane jora iyo Boxon Buddhism era bamwe bado ba siasa obo to akinyira kabana balaka Kenya itite na ra itire. Thank you so much Mudari kambuge mbere ma guns my friend mbere ma ndenda siasa kana personally ntikwenda ku encourage kana kuga ningukenwa ni issue ya guns tembega nundu mbere buru kaireta gogwa michemanione na kinya ikaga bara bathithite micemani erea gwatuika kira bakwijite kwira antu batabera na gintu kingi kiria guns iretaga muchemanione kuri antu bomba kinya guta maisha jao ni mbonete gukurukira social media na ndona kungi ndonorea njeshi ugwita njeshi ego cause havoc ina big way nandauga uni personally ntienda kuja kwithira kwina guns kiri ikarobietu na muno kambuge bubu mbonete Nairobi ndabonire side imwe cia western lakini mbuge so far miru totali tuku batari baukinya na kambuge bagakinya ino ntubateagiri ni tubati kuringa siasa ya gushindana na ideas ya gushindana na manifesto na ya gushindana na service delivery representation ya antu betu ni babati kwewa kanya no lakini bwana Mudharimi ikenda yuthi betikiria ni kuonania uria nkamita desperation levels of desperations antu baba kabaigitwe bainyirikite na gwatuikana ni gutina njira ngie kuona kanyamu ku kinyana siasa baraba ku banenkera gantu kaka ikenda bomba kuthukia micemanio ya bangi kambuge guteagiri ni baba nenkere mbeca bakathithia mauntu jangi ino ntukethera wina mbeca je kunenkera mu youth ukimwirete akathukia mucemanio jwa musiasa mwenzako munenkere mbeca iu ete akambirie kinya kabiashara kidogo kana kinyete akaria ntuku iu lakini uni personally I condemn any act of violence kiri siasa katushindane na ideas na katushindane na manifesto yetu na katushindane na ora tulitirite antu betu ngugi kagita kara tuba tuthirite twinabo and above all twitikie God's grace kiri mauntu ja siasa. Sure. Na nandi tugitegera bumoko bumwe yarani devolved functions mantu yeye agriculture health mantu yeye maboko mantu yeye barabara i feeder roads tugiambiriria na urimi egoji ni arimi na it's evident inya dena county ya Meru inde urimi bora bainge botevera bo kibaguna nundu bwa middlemen na brokers muno mantigi majani baikwa bakinyireka inwanwe o tiaga kashiringi kara bagenda kuongelwa akaira agatio of course obonka wadi na unique challenges mantoremi eta yembeni manto yamira na tiania oya tere moshego ji gote mira
indi baina ule mbura bunge ina nonto agriculture ni a devolved function mantigi agriculture. Thank you bwana Mudhari. Oni personally kamugende murimi Egoji East kwina arimi mbere mani small scale farmers kana arimba nini na arimba gwitia gutethwo na njira mwanya mwanya namba benchokie nkatho nuntu ni bethirite bakitethagwo na fertilizer na kinya at times ni batethagwo na mbeu kinya kethera riu mbeu iji itikinyaira muntu wonde lakini obo bakinyairwa mbuge ni bwega kou nimbonete bagitethwo na mbeu na bagatethwo na fertilizer arimi ba Egoji East kwe bo barimite majani kwe barimite kauga kwe barimite marigo na baba ingi muno almost bonde ni arimi beria ba ng'ombe chieria na bangi ni barimana ndi into bibie to bia korea that is mpempe mbocho na tuinto tungi twingi twa korea arimi baba bethera bena mathina jama ingi muno na thina number 1 ni tariria weather ya chinche kidogo mbura irega kugana mbura ikarega kugana antu betu ni bethera bena thina kou ni kuga atia benda ruji muno kenda in case gukagea na failure ya kana gukaga mbura ikatuika ikunyia kana etejore kubangite to bingi kuri into bira bitumba gwikora ruji takauga kana majani bibi nabio ni jukumu yakwa ndi representative wao na nuntu uni nongo hakikishire bwana Mudharimi skills zira ndi nachio nkomba kuitaniria ngugi na mutongeria wonde urokethera thuri bai na freedom ekuthura ngabana uraba kwenda mujumbe uraba kwenda senator na other leaders uraba kwenda uni takinotiri ungu inuntu ugatega MCA kuri mantu jaria kinya kirithagia watho bwa kutethereria kugwatira gintu fulani mumera ta majani na ta kauga sheria jiawe ititethia itigwatira ntu bwega kukira uni mpenda kuga muno muno nga support arimbeto na kyo muno ta extension officers bakuboneria ora kumba kurimwa the new technology kwa kurima na njira cia kinandi ikienda bagwata machiaro jao ora kwagirite kambuge bu nkageria nundu ninkumenya from the county government extension officers bareone kwa county government lakini sheria cia mantu nyamu ikathithirwa Nairobi kwina gintu kingi nakio cooperative ni involved oni ngatigira cooperatives irio Egoji Eastward ukurukira complaints ira bena cio ngatigira sheria ira tukuthithia na jo county assembly ni iria igufavor antu bakwa ni iria nkauga meeting the needs of the people a policy formulated based on the needs of the people ni unkugere kuga na Kimiru atiri watho buria nkathithia ni buria bubungwa bugutethereria kiri thina iria antu bakwa bagukurukira jau nkathithia na kintu kingi ni mathoko Egoji East ina thoko nyingi na thoko ira kambuge ni iriaga ugoti batithithagia biashara jao thoko jetu ni nyingi twambiritie kuma rutere rwa Keria tukeje Egoji that is kuma Keria tukeja KK tukeja Egoji na tukeja Miruriri iyo ndijo thoko ira twithera twina cio na kiri thoko iria ni bariaga ugoti lakini kambuge kuma thirikari ya mature kwija kana devolved government especially thoko ya KK ni thaira kiro kiorobo na Mudharimi you can just imagine dai ni ndigi ya kithaizi kagita kau kange konde baturite gwe bariaga ugoti nambi wanajipanga na kambuge still thoko jetu kwina juite na cabros na ni njukumu gukurukira ugoti bura antu barako bakurea thoko jao ibati kwithira china cabros kien kiandege ina cabros lakini tekunthe Egoji itena cabros
mirurere etena cabros na antu baba no arigiti ba no ariba bogoti koguo ningatigira antu baba at least ne bakuringira ino ndukenda antu baba baringa biashara na baigwa baringa bia nonto service ikanenkanirwa kinya ni ko boost the dignity of our people muntu akaringira biashara ya wantu aye gati na tiri nambi akaigagwa ne akeni na ruji rwe thokone nduji ite thokone koguo abakinyaru ngakikisha ruji ruru gukinya thokone iriku thokone iji kambuge bwana mutharimi ruji ni right ya mtu kwithira enaru na ni right ya thirikari ku provide ruji kiri na ruru theru ino tukenda boost kinya the health and water view na jau nijo mantu jara nandi jau nijo jantindikire kana nijo jantindikire longest period nkaigwo ni mbati kwithira ngitongeria egoji east kenda tumba kuthithia kana kenda tumba ku achieve mantu jaja jathirite jagichumbura antu bakwa muno ino ntu antu bathinite bwana muthari aringi ba biashara tana ndi gukura u my friend kinyori bateko kabaigirwo kiao nuntu baringite ntaka na no bakare ogoti kwithira we na ntaka na umiringite na mbi te kuga utire ogoti no mwankorire rigore akugoti kenda wendia oro gwe revis ni lazima hiyo gote na compromise ni mwaiki wake ugire tulipe ushuru tujitegemee ile nonto ntereshe goji is ni alimiba majani tibu bamwe tibonde ile nande nterimwe kitilimo na ibabuda barabara yes. toka indi watu kanande MCA akaolwa it's not a primary role ya KTDA kudondeka barabara kama zinafanywa the state of Manti road connectivity eno ntuinya kyo kebata murimi agituria irigore yawe lazima kwethire kurina barabara injega cia kumumbithia ana bagita shukuru tanda batithira myuro itina ndarasha ikwe atari kwa thank you mugari kanguire mbere buru KTDA bachokiria nkatho ni bathithagia barabara kiripatie baria bari na majani lakini tutiumba kuga turekerie kinya nara KTDA thithagia nikenda mbere ma primary role ya KTDA ni kujukia na process majani nambi tengo gya kuthithia barabara lakini nabo kenda bomba kuthagana majani jara no mwaka bathithia barabara ira nutu batumaira marori jao kugira barabara batumaira barabara kugira majani ko ba connecta ibanda bya wake no gateka ibanda bya na arabire finda rundi chetu jego east tanandi kukuro utipati jego ji akari bate kugambo ni barabara kuvuka na utongeria bora bugu kinyama ni bigetwe bote ku Kenya ino ndo kinyarira antu bakuthithirwo barabara bwana mugari batita kwa bero atiri barabara ile batu tukubuthitheria tumiete mbeche iganona ikenda kinya bomba ku bobo bamenya mbeche ici inenkeri barabara ejiri ikatuthithiria kana ate batita kwa na kinya thaiji no kwire for free oni gote barabara ego ji stimbije ne mbeche igana kinyere enji ntekwera enji yanenkeri mbeche igana ino ndo au ithare rio siri na bunu punto kura kuona ne bubo gututhiria muno ite bati kwasiri obati gweta akariba ba ntore ukabera nande barabara eti ye imbesha kiasi fulani na kiasi giki ngugira kiumba kuthithia tiga kungarake kuthiria mitaro kinya ite thondeka drainage kana ite thondeka mitaro gwitithia ruji ni kwaragania kiu baka kwira ali mbeche yu ino ndo riu kinya waitumira waragania barabara mbeche ukajie time to waste kajie nyangika nondo immediately kwaura barabara yu igachoka kinya statement ndugu kirire ukarimbere kwa kambuge utongeria bwa ecogist ward ti utongeria mbere ma bugu consult kana buku involve akaribe egoji rira bakuthithirwo barabara batiuragua bateamba kwirwo kinya ni mbeche igana inenkerie approach ekwa ni mwanya muno to mwanka mbecha inenkanirwo barabara ikomba kuthithia mantu jonthe as in kuthithia kwenja gwikira maiga kuthithia drainage lakini ande antu babo gakaranthi guru nabo
ukabera finda rundi eje yetu main rundi eje yetu mbecha ira kuringana na ile ilio ino ndo ninkwerewa kinya kwina constraint ingi ilio jia mbecha na mbecha nijo jithirite gitu cumbura muno ukakarithia akarinde guruka bera atiri twina milioni iganona cia kuthithia barabara eje na ataramu athondeki ba BQ bariuga barabara eje ethithwe karavatira tukuthithia ikiro moram na moram jwa inywa irenda mbeca fulani ukabera nande twitikanirie ni atiri barabara eje tukathithia mwanka Antoana this financial year nande ndakwira akaribetu ni angwana bagayetikiria bakwire sawa au mbeca iu jigukinyari ni tuthithirwe yo tumenye nande au tukuma buru kiri another financial year twije tuthithia au angi lakini bwana mutharimi antu bara batiuragua bejaga bakona akikaragita igikarakara bakero karagita ikuthuka spare part je karagita jiego ji ningwitikigira gwa Japan direct ino ndo karagita ithukaga kuma au ikabua another financial year no ikare au forever na nimbonete karite au forever na bara baije ne baije ikairwe kuthuka ito abaniu kabugetera another round gikuina ekathuka gikuina nuntu kinya mboragia isawa nte kurega ni thukaga nuntu ni machine ithithitwe ni antu lakini ekathuka no another round riu uni ndenda kuga kitindi ni barabara iria etuthithaira ni kubacokeria nkatho na uni collaboration yakwa na bo itige kathira nuntu ngutonya kana ntibera bakathithia barabara lakini primary role ya kuthithwa kwa barabara ni ngugia thirikari na uni ndi tayari kuba fixira kana kubathithiria thina iji na thina iji tutithiria ntuku imwe kurera tukambiria twina location mugwanja uni ngethera ndi na location na sub location na village representative kiri committee cia kwa cia development kienda tukara nthiguru twika mantu jonthe werune nuntu tiumba gutongeria antu utikurikira mantu jonthe werune ikienda kinya babo bakomba gukuthithiria oversight bukara nthiguru ubera atiri mwaka jujuri mbeca ini jo twina cio na mbeca iciri igeta kiri kithomo mono kia ICD nuntu ni ndivu kiri vocational training centers ichoke jiete kiri agriculture ichoke jiete kiri infrastructure ta roads tana ndi mutharimi kankwire ndenda nuntu nimbije ngavana ni athikagiria kwina areas chiego G East la hitiganda gachethithwe you can imagine mwekuru ate amba kuroka gwita safari endaja nuntu bwai akamba gwita kunia mwana mugogo eta chukuru i 21st century turi ate ambako kinya kethere na safari ate tigachwe muturi amwire na ndire rojo ntioneka ogwe mwana ojuri uitombunirie mugogo fulani nuntu thai ko jikurura serious ni tutharimi na ngachokeria ngai nkatho ko ndenda kuromba kumbikite ni nuntu ngavana nimbije nategete TV eje ya Meru akeja ko akamenya especially ndagacheu akamithondeka ana bau at least inukwerwa acheri bakagena the dignity na kinyana bakakura bena confidence batega kure bagikira nduji nchoke kiri barabara mutharimi mbuge barabara ukaithondeka ni daracheri kuyo ngwa ana bakirukira kimugogo ini kiune primary school barabara yumaga antu gwita kwa Kiaruo igikrosa kiune primary school au ni mugogo bakunira na rujiru rwitagwa Thingwi na nongo hakikishire rujiru ni ruru nene na acheri boko beta kuniana literally it's very unfortunate tabura weke ku at 21st century kwithira tutumira mugogo sio poa ile ugima ni utonga ugima wo mwere na otena ugima inyo mwemi utemba witakorina sure inya we mu biashara utita tokone inya toko ikagiridwa twethia kutina ugima utumba kwithira ukiroka wita kuringa shughuli cia kureta kwi
mheshimiwa twara kenwe antere fulani ambira hospitali cia wake utinya stima gutinya roe no mero imwe ile nitakumenya Igoji East the state of health care kiri wananchi bora ile nanga utuchiurira. Thank you kabuge Igoji mbere ma tuna dispensaries cia kugana na kwina ingi injeru gwakwa guntu mwanya mwanya ino tuga ngara mwe na kizake pia mpe twina nyingi ile guntu mwanya mwanya kinya kethera still tikaira kinyira kiwango kiria tungiuga mtu ategwita rugendo ruracha ikenda ono gima bwa mwiri no tuguga ugima bwa mwiri ni bwa gitumi muno nontu muntu akeja kwajua mantu jake jonte jawe kaja rungamaga na kaja leta thina na gukagea na issues nyingi nambi kwa ugima bwa mwiri ni key na kuga ndaga twina dispensaries twina health centers Igoji East challenge ira twineo bwana mutharimi dispensaries yu na health centers yu kira ite nakio ni resources cia kugana itena resources cia kugana ndawa ni chite kwa wiki na kinyarira chieja wigagwa ikwe no wite ukethera kiume giki ndawa ireku kiu kingi ukethera gutekyo as in restocking and restocking te consistent antu betu bate kugwata ndawa iria ora kubateri kana ite kwithera iriku all through ite kwithera iriku magita jonte wite ukethera na aru iriku rojo gito ukethera itemi iteku na reti athira my friend ni karambere chija na kambuge oni ndi representative wa Igoji East ndenda kwithira mbere ma staff ba county especially health workers bari motivated no bwega ino ndo antu bate motivated kinyangu gibate mba kuritora yagiri motivation katuge timo no mono kinya mbesha ile part ya kumotivate muritinguge nuiji antu baba baita gutwitira nguge kire health centers iji dispensaries nambi tonginya bedire bari rocos tonginya bedire azin muntu no kumego tieu ari maguntu kongi ebera especially nande ete moroga the farthest end barabara ni nduku akena nogia agikinya kinyate kumba kusaba antu bau ko ikenda nikenda antu betu bomba kwithira bakitangu gibwega kinya barabara no mukando kenda bomba gukinya kiri stations jauti aguge on time na kinya batenogi konga hakikisha one policies tia ikonie budgeting inunto MCs ni boba budgetaka baka budget bakauga health twamenekera this amount kuma ni kuthingatira gutigira utuga mbeca itu ikie kuntu kuna igukinya na cia kinya cia tumirwo ate na still kuinvolve antu ba community iba menyaga baka kwira MCA wetu kinoti riungu ndawo menye gwetu ni rathirire ukathingata nago ukamenya atiri na bwarokitite budget ya health ya kugana ni atajia thira before then aya kwa tuika ni issue na procurement ukathiria follow up still ugatigira MCA ngukia we ni nene muno especially kire the primary role yawe ya representation ina ndo nyingi muno na ina ngugi nene muno ino ndo mlio hakikishaga rionde nuko thire kinya evaluation kwita gutega nuko monitoring and evaluation continuous tena alo uchoko ko unikadhiria kana ngahakikisha health centers jetu ni well stocked na tina human resource kugana a motivated staff also na ntigere mbejira twarukiti najo yukire budget igukinya arebateri sure okwanire mantege legislation
and of course county assembly ni yoika policies ningi kanina murashi madhabu ya thirikari county otaburia the national assembly bila kisheria ningi ko oversight the national government in the tonete legislators both in the national and in the county level bakivira baikundira kaone kamwe na certain forces and principalities against the interests of the people. Watu ikanande some of the miswanda ni controversial. Itina the thought of the people kia formulated ninge nya ile batu kia formulated certain principalities na forces ikedira ni kwenda muswanda jukutika mtu fulani kenda bo baidira bakeguneka ingwanwe or the other with the corona allegations sia corruption kire garoi sia ogambi enkenda whether okay what do you think about that montoige agambi abega arunera ogambi sometimes you go there abai kombodo jara and certain forces and principalities. Thank you so much Mudharibi. Kile assembly mbele ma ntirega there could be forces mbele ma kana kinya nao menya lakini allegations yu kinya uni kinyerete na kambuge assembly utumba kuitangu gwenka times ntiarigia national assembly nuntu mbele ma ntina mubango lyo gwita nao for now ndenda kwariria assembly yo kinyandi na mubango lyo gwithira ndiku na ngai agiteithagia 2027 ngethera ndi assembly ije yetu emiro ko ndenda kuga forces ile jumba kwithira ji existaga kana forces ile jumba kwithira ile assembly it is okay no lakini MCs barato kudura tubati kubori kujuria na nkoro yetu integrity yao ikaliate nukwero what are their ethical standings values tia the kind of person that we are electing ino mtu mubechi ambaye iliobechi okinya kwaonja kinya nturere koni ngamba kwira akariba ko begoji east na meru county yonde in general mbere bwambire ku complete kana bwambire kuringa gituma bukiuga butaterwa nandi ambe ni butonje ubu kwenda ethera kibu represent kuma na area from the source ino mtu ukatekera tomato anto ne bakodurwa lakini o still kura anto bakera bakiuga ni ndonete ni ndadithietie ukaigua ambotige then let us assume kana katwethi tuge atiri ukudurwa no gukinya assembly na wethanira na those forces ndienda kwira anto bakobe gotina mbategete na kibera na umiria mbere primary role kwa ni kuba represent kana kwithira ndi sauti yao na kwithira ndi link yao katika kao na assembly na the county government kinoti yungu tuba kuitanguinika no mokadi tengugina tongere banke bara bukera budurite mbuge kiri naja assembly ndakinya number 1 interest yakwe kedera kiri decision yonde ira ngaribia ikedera iki iri centered kiri the needs of you my people of Igoji East. That will be the guiding principle bwana Mudhari. At a decision ira ngaribia ni to the interest of my people. Na Kenya bill ya so controversial especially nuiji tukakuruka na biama na mwanya na biama nigithagina stand yao kama ikauga turiwipa antu betu towards a certain direction oni antu bakonga choka kiribo nuntu ora nkuirire kethira ndina representative kuma ward in the ward baumite ino our some locations ngachoka kiribo nkabori atiri na nkabereithia mbere make this decision na decision niyo mbere kinyamba ikiria nkamba kwithira nkimenyaga atiri ina advantage iri kukira antu bakwa ekeja kwithira uti advantage ina yo kira antu bakwa
ndigere guchwa gitumi gya kumithithia nkamiaga. I always stand against such decisions that are not aligned to the interest of my people. Na kinya yethera ni in the assembly bill no ije ugateko kona bill ije ni to the interest of all of us, then that one you are sent to it, you just vote for it. Ko woni mbuge nkethera leonde mbere kumiki any decision mbere kutua etua no ririku number 1 kamba kujuria erite ya tanto bako begoji aganto bako begoji leonde nero bakeja bari number 1, then other things will follow na kaba consulta mono create decision making. Sure. Of course, roles ya MCA kuna oversight na ina representation na legislation. Inde dibaga the balance between oversight and representing the interests of the people. Inonto mero itogwere tendwa itekodira for the last 2 to 3 years katika garo ya Ugambi ma MCAs na the county executive na governor. Tuetakari bari 1, tuetakari bari 2, tuetakari bari 3 and so on and so forth. Na bandu getuma gitatira mero nondunkuja shia ma MCA and the county executive. Ili select nilikite gokoroke moswanda mpesha shia ma MCA itikero kairajare ne shia governors. That ikweme kwa sorted political interest shia bra ma MCA barutanaria na bongwe. Nkenda your thoughts on the balance between that oversight role na pia representative. Nonto you can overdo something na kuongeza ukinyogoria akali na bwate kona mautungata otuganande uringire tuma kya oversight ile kazi ko crowd haiko. Thank you Mudhari. Representation odora kweli ndio the primary role inonto atobaku bate ambite gwetikiria oba represent kinyo toba ku legislate na kinyo toba ku oversight inonto kaidero leo na anturene note otedro le turene no le naja ko the primary role ya MCA representation na atoba ku betikiria na tabegoti nibo kuromba muno betikiria ba represent kambuge representation na oversight. Number 1 goteku makuga otigere akana bomo bonyege bonge nontwe no mwanka oversight the executive ikenda nonto ne babu na buni kubukurukiria budget na budget ira bukurukirie kenda eja kweja naja ujo kire anto bakumashinani ekeja utwika kuigontwe gukwama kana inandri itina speed no mwaka executive itinde kwa nini ni MCAs the registrators no mwaka batindike the executive ko intobi bileta hand in hand ende oni yakwa as much as I do the oversight oni kedrande omo oba nonto MCA atoba kuitanguki atina executive nonto executive nio ina the resources. You see, now at the end of the day, they are the implementers. MCA kaka budget. Now I'm doing this and this and this. The respective departments nicho gachoka kuja kuthithia implementation. Oh, still only the nando ya MCAs na executive. No tuniondo eji for the longest period uoga mtura umiete mono no represent ni the resident no umiete mono kile the so called oversight. The electorate no umiete kiri kana noe otionete maendeleo noko kiri ndoere no lakini ugatweka ndoeji ni to the benefit of the people, then it is a worthy fight. Lakini gatweka ni vice versa ndiko na ina kanya na kamba kikishira tubegoti oni oversight yekwa ikethira iri so profession nekethira iri centered kiri needs jenu antobako. Sure. Mweregerie mbira tuina ndaeka ijire ende kenda your last word parting shot kana wambe boku bomutia. Thank you so much. Kamera ku mweregerie very good taigwewe kunyia mono lakini let me use my 2 minutes well mbere buru njokerie Meru TV ngabo che mwana mono ino ntupa kuona kwagerete kumbita
ikenda twariria ugambi kana twariria mantu ja koni gwitiri wa mbere bwa Egoti East ward kambuge uni ngenda kwira muno ngavana wetu mwire Egoti East ni baturite antu bakiriragira muno TVET yao iria ba promised ni president TVET Egoti ni bakomienda like yesterday na nuntu these are devolved function nkaroma muno antu bara Egoti bakagwata TVET yao bakena secondary nchoke mbite kiri akaribe Egoti mbarombe njinyetie mbere ni tayari kuba represent na through representation yakwa in the assembly maundu jara bonete jabachungurite na jabanogete muno especially ja barabara ino ntunimbi jantu betu Begoti ni abitinguge mbere dineu mbijete kumifix once and for all nchokerie senate ngaroche mwanya muno ino ntugwa kuona kwagirite kunekera MCA kigina kiawe agakara nakio atigakara gituragia maru kirinde executive lakini tekuga ati MCA atiritanguge na executive eje ni one and the same body kwa party jote tia mwiri no mwanga collaborate nikenda mwiri juto mwiri kwa uni mbuge ngali tithania mbuge na all elected leaders kana barabu kadura nkirikia mbuge antu bako Begoti bwethire bwina utuku bwega na okairi ni mbwendete na interest yakwa nikire baugwi ntimamaga nkithugania uria ngatindika kana uria ngareta real change kire babu antu bako Begoti. Thank you so much. Thank you very much bwana Kinoti Riongo nuntu bokuya tuona our invitation na gishunko na mbirinya mutegeri wetu. Thank you very much nuntu bwa gwitana mbere gututhigatira kire mubango jo gikabo gia siasa ngwire ma nuntu bwaku nitutwigite nyombe nteto ira iri na igweta kadetune ka amero nteto akabo mutharimi kumakirenikirwe. Thank you very much ngwendere igitarira.